Baba. Да? Mundiyar. Mundiye. Ayı, anın malayları тоже kara başta. İrkabay, ғафу етіңіз сөзіңді бөлем. Сіз тарихта ишттім, мында имеш татар яғына келіп, крещение уршым әйтпешле, избежали крещения, шоқындырмасынлар деп имеш шулай сақланып қалдығыз, шулай дейділер. Не знаю. Ол тегі неде ауылар иske? İske Surkin'den köşkenler. Hayır, Суркина и Новосуркина. Шулар, да? Олар тоже не крещенные олар. Не крещенные чувашlar олар. Aznak rayonunda da Şuvaş avulu var, Yaktıkul деген. Yaktıkul. Onlar da kreşonlu деген. Ay ağlar koyan. Onlar da Суркинадан. Surkin'den Yaktıkul. Yaktıkul'u men bileyim, bu belekegen avul şunday motor. İyi motor avul. Ha, o тоже. Olar ot edo barsa tatarça bileler. Çuvaşça bileler, mene şunday olar. Şuvaş tilini biləsiz mi? Bilemem. Şuvaşça ayta alasыз mene şuvaşlarga. Mesela men айтам mene jurnalist. Bu jurnalist. Bu уже korrespondent. Şayan jurnalist. O Kazan'dan şundan keldi. Mine şuvaşça aytı şuvaşlarga. Biz tatarlar bilen yaşaybiz, tatlı yaşaybiz. Tatar kızları şiber. Алар bizne qonaqçıl, bizne qarşı alalar, şatlanalar bizge. Bigrak da bizge qonaqqa yürge yaratalar diyersek de bu. Şuvaşça aytalar. Beni Uyalasın məlla. Uyalma, Regina apa uyalma, sen de uyalmasın.